muherezo rukuru akaruru mu district najaranga akaruru konjeziwe kusiya hizo baryo rwo kubanza ahabwo buticereza no buri hagati y'eminyeteji Evans bamutwara phosphore bano bamuteye ku murindi bashaka utakwishaka mu it is very bad to get money from him then mukwenda twenda position emwe ukomo utaka muri your choice but taking his money and not giving him the vote is not your choice ababire bese imbere osinjire najara ngo bine kumaranjara kandi abo basinjire abyanjire ngo bakibere runaka singa kandi tinkwikize byo kugira ngo akaruru akakansoringa abo kubo kansoringa tina y'ukuretero akaruru twakateraje oriya kiyareba ngo namusinjire hati yatanuka kugira ngo bateza abatari mu register Gwen nyoti tinkicereza nangwa ngo akarura katukagarikemo cyo kubanza akaruru kitwa katahamba batabashe kubona bashirika batashe kubona bakatahama uwo kubanza abamwe harimo batabatari mu register bombi bikiza afitira akaruru ecya kabiri abantu batari menyeto gaciye amanero C5 mu statue de umatize na tujero mu karuru na bribing abana na muhereza bwa nyuma yo kurangira Dennis Musime hamwe n'akacika koronzurwa batakaterire karuru nubo babire baruho bamwe HTB kirizine naco Mbente bakumoba yomba manyina akasiba karondwa ni basharo shinzi mutakaza mwamwe mukampo nanka hati nkabiri mudirebe kubi mwena muri abantu bishemwe kumwaza ko mufunda heru mukorangane mu bibantu bamwe usanga chairman LC5 nazo mbururu obururu bakabutawana ukashanga umuntu atari mu register nabakujotera karuru orfimera afaya ukasanga izina ryawe ryo mu sports and culture orangirirwe nko musingu zahabwe ntebe y'eminyeto ayihereye uburura 23 kandi osinjirwe yihayo uburura 21 umwana makuru habire hakavuyo no butisiceza no mu gutera karuru ko kuronda bebembezi b'eminyeto mu district ya Shema omubesi imbere habire harimo baryija Medan obira yesimbere na Mudisha Stewart ahabwa chairman w'eminyeto kandi hapendagira wabira yesimbere na Rachel akantorana Minye expecting amwanturana kuba koragana na batahi banje n'abembeze batahi banje bimagabo ndabandi kwatagana tukakora ebitume kubantu koranke minyeto ninyenda ngo mucishwa mutuma yanyu mwana mutere runyerorwe mumanyengu ntwendo mwebembezi oratukize ebitukushaka kandi akabitusya nko kubyija aha division nabwanyuma akaciko katireho kutera karuru kifuba aho baryija Meda nasinzire mu gishasti watahabwa chairman n'uburura 27 hari 23 kandi hapendagira asinjire Recha Kantora nahabwo muhwezo wa chairman uw'eminyeta habwa district G cyo kubanza no gukorera imyeto no kugira ngo no kugihereza social capital kumanyana because of minyeto bazo population ya Uganda 70% b'eminyeto mwe tuza kureba ngo twarobinge minyeto twagereza connection twagereza social capital twagirobinya byo kwitaga ikinkwenda kongera kugambira imyeto ninyende ntunguka kandi natwenda development imyeto tine kwega kwekorera n'emikono toreke kurinda kugira ngo umuntu aje twereze imirimo anga kuzakutera karuru agweshongemwe abagize banje bagira ngo ndasaho akwe kwaso mu register babicenga bareba bahusani batera karuru kandi abahusa basebe kutera karuru akabisi oyihereye akavuyo omubururu rw'eminyeta abazeyi bo baronzera akaciko kabo omubusinje amakora gagasha kwa Juliet Charles Sima na Sheikh Abduratif